Aha ni Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hiriwe amakuru atandukanye. Kuri uyu munsi mu masaha y'igicamunsi rwose nibwo umuvugizi w'umutwe wa M23 mu rwego rwa gisirikare Major Wiringoma yatangaje ko bidasubirwaho bari kugenzura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyose. Hagati aho ariko i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho hari kubera imyigaragambyo ikomeye yatangiye ku munsi w'ejo kuwa mbere. Iyi myigaragambyo turaza kuyigarukaho ariko reka tugaruke gato kuri uyu mutwe wa M23 wavuze ko wamaze gufata ikibuga cy'indege cyose cya Goma nyuma y'amasaha atarenze 48 uyu mujyi wa Goma ugiye mu maboko y'uyu mutwe. Kwa 26 Mutarama uyu mwaka nibwo M23 yari yabanje gufunga ikirere cy'iki kibuga cy'indege kuko ingabo za FARDC n'imitwe bafatanyije zagikoreshaga zihanyuza intwaro. Iki kibuga cy'indege cyafashwe gisanzwe ari ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ni nacyo cyifashishwa cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka tubabwire ko kugeza mu mwaka wa 2020 iki kibuga cy'indege cyafashwe cyari gifite ubushobozi bwo kwakira indege nibura 7 za Airbus. Iki kibuga cyafashwe na M23 kandi kikaba cyari gisanzwe gikoreshwa cyane n'ingabo za leta FARDC, ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO, imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibigo by'ubucuruzi bitandukanye bibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka noneho tuve aho ngaho i Goma dukomereze i Kinshasa. Uku niko byiriwe byifashe. Sérieusement les gens les gens sortent là. Donc ça va vraiment, les gens sortent là. Umunsi w'ejo muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu mujyi wa Bukavu hiriwe imyigaragambyo yamagana u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23. Kuri uyu munsi nabwo kwa kabiri mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwo Kinshasa hazindukiye imyigaragambyo yibasiye ambasade zitandukanye harimo n'iy'u Rwanda. Iyi myigaragambyo ikaba yaratangiye nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bamaze iminsi 2 binjiye mu mujyi wa Goma. Ibi ni nabyo byokeje igitutu leta ya Kongo bituma hategurwa imyigaragambyo aho bari kuvuga ko ngo umuryango mpuzamahanga uri kurebera gusa ntacyo uri gukora. Iyi myigaragambyo iri kubera mu murwa mukuru w'Kinshasa iteye ubwoba ku buryo ubu ngubu ambasade bazahutse, harimo n'iz'ibindi bihugu nk'Ubuyapani, Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose bakaba bari kuzisahura. Amakuru ari kuvuga ko leta ya Kongo binyuze muri Minisiteri yabo y'Ubutabera ndetse n'iyoborwa na Patrick Muyaya y'itumanaho bari guhamagarira urubyiruko kwigaragambya bamagana u Rwanda. Aba bigaragambya bakaba birushye mu badiplomate yaba b'Amerika, Ubufaransa, Ubushinwa n'abandi twababwiye haruguru ndetse bakaba babafashe nk'imbohe. Abigaragambya bataretse no gusahura ambasade banateye y'u Rwanda nk'uko twabibabwiye haruguru, iy'Ubufaransa, Uganda nayo bayigezemo, Ubuyapani ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko twari twabikomojeho. Ibyo ni nabyo byahise bituma igihugu cya Uganda gihita gihagarika ingendo z'indege sosiyete y'ubwikorezi bwo mu kirere muri Uganda yagiriraga i Kinshasa. Reka tubibutse ko umutwe wa M23 ari ubwa kabiri ufashe umujyi wa Goma. Mu mwaka wa 2012 uyu mujyi wa Goma warafashwe, gusa M23 iza kuwurekura kubera igitutu cy'amahanga. Abarwanyi bake bahungiye mu Rwanda, abandi bahungira muri Uganda icyo gihe. Uyu mutwe wa M23 wongeye gutera muri 2021 binjiriye ku mupaka wa Bunagana aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanira imbibi n'igihugu cya Uganda. Kuva icyo gihe uyu mutwe ukaba waratangiye kwigarura uduce dutandukanye two mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwa 27 Mutarama uyu mwaka rero nibwo yasesekaye mu mujyi wa Goma. M23 ivuga ko ikishaka ari ukwicara ku meza y'ibiganiro na leta y'i Kinshasa, ni mu gihe ariko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yumvikanye kenshi avuga ko atazapfa yicaranye n'abarwanyi b'uyu mutwe. Aho ni ku ruhande rwa Tshisekedi. Ni mu gihe ariko ku rundi ruhande Perezida w'ihuriro rya AFC ririmo n'umutwe wa M23 Corneille Nangaa yatangaje ko intego y'intambara bari kurwana mu burasirazuba bwa Kongo ari ugukuraho ubutegetsi bw'i Kinshasa. Ibyo bitangaje nyuma gato y'uko abarwanyi b'umutwe wa M23 bari bamaze gufata umujyi wa Minova hari ku itariki ya 21 Mutarama uyu mwaka. Corneille Nangaa yatangaje ko intego bafite ari ugufata Kongo yose bagahirika ubutegetsi bw'i Kinshasa buyobowe na Perezida Tshisekedi.
Kugeza ubu ariko Perezida Tshisekedi nawe ayoboye inama y'igitaraganya iri bufatirwemo imyanzuro turi bumenye uyu munsi. Iyi nama ayoboye ihuriyemo n'abantu bakomeye batandukanye bafata imyanzuro y'igihugu, aho benshi biteze ko ashobora gutangaza intambara yeruye. Gusa ariko reka dutegereze ibiri buve muri iyi nama, kuko Tshisekedi biteganyijwe ko ari bubitangaze ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Ni nayo mpamvu rero musaba gukanda subscribe kugira ngo ibitambuka byose, amakuru yose agezweho nawe ujye uyabonera igihe.